Vojo ide dalje. Naša streaming platforma od nedavno se može gledati i u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu su se tim povodom okupili poznati medijski profesionalci iz cijele regije. Da, jer ovaj mjesec svoje ekskluzivno donosi nove epizode dosjea Jarak. Autori Andrija Jarak i Dario Todorović u Sarajevu su najavili prvu priču koja se bavi zločinima koji su potresli regiju. Tema dviju prvih epizoda dosjea je Srećko Kalinić, poznatiji kao Zver, a koji na Vojo stiže 23. listopada. Idemo mi u Sarajevo gdje nas čeka naš kolega Andrija Jarak. Andrija, Zver i to odmah za početak. Zašto? Pa zato jer je to bez ikakve dvojbe jedan od najgorih ubojica ikad u povijesti ovih prostora. Naime, Kaliniću je dokazano 20 ubojstava, tereti ga se za još jednom, ono mu nije dokazano. Dakle, on je pravomoćno osuđen da je ubio 20 ljudi, zasigurno jedan od najgorih plaćenih ubojica. Ono što je posebno da mi u našoj emisiji donosimo ekskluzivni razgovor naše Marijane Čikić sa Kalinićem koji je rekao puno zanimljivih stvari o svom životu, ali o tome zbog čega je počeo ubijati i mislim da su te prve dvije epizode nešto što će apsolutno zaintrigirati ne samo javnost u Srbiji, nego i u Hrvatskoj, jer poznato da je Kalinić uhvaćen u Zagrebu, u centru grada, nakon što je pucao na jednog od svojih kolega s kojima je bio zajedno u kriminalnom klanu. Dakle, to je jedna prava, rekao bih, regionalna tema koja će izazvati puno pozornosti. Zasigurno hoće, a što ćemo, Andrija, još gledati na platformi Vojo? Čime ste se, Dario i ti, još bavili? S puno zanimljivih stvari, no prije svega moram reći da je, rekao bih, neviđen interes ovdje u Sarajevu, jer kolega Marko pokazuje kadrove, ogroman interes, jako puno ljudi je došlo, ne može niko više stati u dvoranu i poznata je ta ljubav između RTL-a i Bosne i Hercegovine. A što se tiče naših ostalih tema, donosimo najveću pljačku u povijesti, najveći napad na hrvatsku kulturu, a to je pljačka Nacionalne sveučilišne knjižnice koji je napravio jedan mladić koji se zvao Aleksandar Milec i to je jedna priča koja će zasigurno zaintrigirati javnost. Što se tiče Bosne i Hercegovine, donosimo dvije epizode o Zijadu Turkoviću, u njegovoj kriminalnoj skupini, dakle čovjeku koji je na izuzetno brutalan način ubio 5 ljudi i to je ono što će zasigurno zanimati javnost u Bosni i Hercegovini. Kažem, napravili smo ove godine jedan iskorak u regiju, ne radimo samo priče iz Hrvatske, nego iz ovih susjednih zemalja. Svaka čast na tome, a moramo i ovo spomenuti. Večeras si u Sarajevu, a u rodnom Dubrovniku dobio si nagradu dubrovačkog vjesnika Antun Masle, pa čestitke. Hvala ti, bez ikakve dvojbe, najveća, najvrijednija nagrada u mojoj karijeri, dobio sam ih 7-8 do sad, no pokojni Antun Masle je bio moj urednik, mentor, rekao bih novinarski uzor, čovjek koji je bio neponovljivi ratni reporter, koji je prošao sve od Domovinskog rata u Dubrovniku preko Čečenije i Iraka, bio zarobljen za vrijeme NATO bombardiranja Jugoslavije i pokojni Antun je bio jedna novinarska gromada kakva će se teško ponovno roditi. Ove godine je Dubrovački vjesnik po prvi puta inaugurirao tu medijsku nagradu i neizmjerno sam sretan i ponosan da sam upravo ja dobio tu nagradu i hvala im na tome i hvala ovim ljudima u BiH koji toliko i rado gledaju RTL televiziju. Čestitke još jednom, Andrija, hvala ti i vidimo se.